Te mentangi la apa yang dia step ke bas ke pengat. Te hadir kok mairang. Te ila ikin ada unang step dan ila ida percaya ye te mentangi la ready no kan hari ke cakap shoot saya boleh vaksin. Te ani mentangi dan ki artis ki bakiar. Te ini director jingi iskam bah kharsati. Ide Sam ini pat ide producer jongka Dajet Film Production. Ti mentang idon ruang ni iwe artis ibat mai bat iba bet ba ide multi talented ini. Dairu dancer kejo kapor bat ini ban ide actress main karakter ha kene ke film ka menta. Ini nga saya pilaban introduce ya lady kindian please ma'am. My name is Ma'am. Ini igertang jong ini ide is Steffi but kibon ba jukhat ini dai kongros iba jukhat te pilaban khat dai kongros ma. Ini ide main karakter ha kene ke film. Bet menta idang ready ban shoot ya kene ke scene. Ngatai bet ilong kek barai. Wow. Ini pan ide makeup artist jong kene ke film but ideiru makeup artist ibat tebet bah kene ke tan jong kene ke mairang. Hadu ba ini producer jong kene ke film ila khot ke pang ila khot ini nama ikhot ini ni baba ila tebet bah. Pet ka hadu ka rukam makeup ini actress ilong cute bah. Menta ila pen ready saya usnyo. Pe idol jong ladiru ilong cute bah ini pe. Iban aku mi actress ngathra ibet bai te kedor jengi. Ketang jinga tempat yo dai. Yang klik. Ketang lo bi? Dap ke Thailand. Dap ke Thailand. Jai. Dap ke Thailand lengdo nong lai te phim ta baro bila ye tip ye ketang jongi lara pidan kam ban le ye kam make up sa call sa kontak te hapo Instagram dap ke Thailand lengdo nong lai pisa follow ba pen sai ya ka artwork jeng hapo Insta account. Saya follow guys te lara pidon kam sa khot mo. Say bye bye. Saya kendu ha wai pat ka po. Hello guys.